Hey guys, good morning. So today is the second day. Siko Dagamela. Sigqugquzelana ngamasiko. As you know, guys, we've been telling you, we've been inviting you for this event. So it's happening, as I told you yesterday, that is happening. This is day 2 today. Look at me. How do I look? This is the room where we slept, guys. And let me show you outside. Everybody is here, guys. As you can see now, the event is about to take place. The chiefs are about to be brought here and start the event. So with all that being said, guys, let's go and see what is happening the other side of the school. You know, guys, we are hosting event esikolo Dagamela Primary School. So there are so many companies which partake in this thing eka Dagamela Mklomelo. We've got BM or MP Sinyathelo izikolo, different schools, School of Mines, izikolo, secondary schools, and all the funeral companies like Kingdom Blue. We've got Doves, we've got Omkuru, we've got Nyaradzo Funeral Policy, we've got Netwani, companies which are selling SIM cards. We've got all these companies our partaker in this thing. So guys, let's go see the other side and see what we exhibit. All these companies, they are exhibiting, they are showcasing what they have, guys. You know, I'm a business people and I don't know where you are with your things, guys. This is a place where you're supposed to be. Go Dagamela. Tell me where you are. Nxa ungekho lapha koDagamela kumele uze lapha and showcase your talent. Ama-artists are there also. Onke nje umuntu ulapha nje, we are showcasing whatever we have. So let's go and see ukudla kwethu kwesintu, ama-fruits omchwankela labo bantu. Baba linjani? Siyaphila. Bengicela ukuthi lizitsho ukuthi lingubaba ubani njalo lihlala ngaphi. Enomsebenzi umangwendengwe lisa yilebizo lami lomsebenzi nalo uzowubona khona izwa. So mina ngihlala eMzaqavile usobhuka wami nguZola. Yebo baba. So lapha lihamba ngani nje, ngiyabona kuhle lapha izinto manje ukudla kwesintu. Lisichasisela ukuthi kuyini lokhu, kunceda ngani emuntwini ukuthi abantwana behlale bekudla, ngoba akhathesa abantwana bona laba bangaka kabasakwazi ukudla kwethu kwesintu. Lisichasisele nje ukuthi lokhu yikuyini, kusebenza njani. Right, la nomkhomo. Umkhomo uyanceda kakhulu ebantwaneni. Bala ukugigagida benze kube yipowder. Abayipowder sebepheka ngayo iporridge. Iporridge yana eyimpuphu yomkhomo inemsoco eminingi elaphayo emzimbeni, ilapho ukuclean igazi, ilapho ukureduce i-BP. So umkhomo unceda ngakho khona lokho. Even konke nezifuyweni uyanceda umkhomo, uyakuthatha ukugayise kudla sokusayanceda isifuyo, kunemsoco eminingi enonisa isifuyo umkhomo. Then sesizobuya la siloqaqaqa. Uqaqaqa kuyasinceda kakhulu ebantwini abangabulawa ngamadolo. Emadodo kuyashota i-glue, uzothola umuntu kasahambi kuyalo kushota i-glue. So uyangezelela i-glue ngoqaqaqa, uyathatha uphele, ungapheka ulibhoyile lapha ijuice liyana. Sizakuvela ekuseni nje ngesipunu unatha, ekuseni ngesipunu unatha, ungezelela i-glue emadodo. Okunye nendlaleni, uqaqaqa luba khona kakhulu ngesikhathi sendlala. Ngesikhathi sendlala uyaphila, ungadla uqaqaqa unatha amanzi. Luyimalini lona uqaqaqa? Uqaqaqa legabha leli i-1 liter le $3. Uqaqaqa lo. Ngoba last year benokho ngigcinela abantu ukuthi ngeke kungaba yindlala, abantu bangazi. Lapha ndinakekela abantu. Lapha senzokuya ngilomviyo. Umviyo la siyawuvuna, singawuvuna silakho ukwenza izinkwa lezo zibonayo lezi. Sisenzela ukuthi ugcineke kuhle. Imsoco lana ingaphethulwa lilanga nxa usunje so. So umviyo lo uyanceda kakhulu emzimbeni wabantu. Kunemsoco encedisa umzimba ukuthi usebenze kuhle. To la kuma-kidneys bona uyayina ilokhu ze igazi umviyo. Then okunye lendlala. Indlala uyaphela iporridge ngawo, ulalisa uthi awuvi.
then sesizobuya la sinomnyi yona umnyi uyasinceda kakhulu lawo ngesikhathi sendlala unganatha amanzi uyakunika i-energy umnyi endlaleni uyanceda two futhi umnyi uyipenda into zonke lezi ezilapha ezinhle lezi ezibalansiweyo lokhu amaqolo omnyi amaqolo yiwo lawo ubusuwagiga ungagiga sephuma sesiba yipowder enje ipowder le yiyo esiyipenda ependa ilala leli yabe linjilala silipenda libe selizokhupha ikhala le sokudecoratewa ngumnyi so umnyi lo msebenzi omkhulu kakhulu so kade sesizokuhlanyela umnyi lo kakhulu lesesukhala ukuthi ngcono siwuhlanyele kakhulu esikolo sisaklonye abantwana okuyabuya vele kungadlanga nje kodwa bengadobha umnyi adla inatha amanzi akusela mntwana osoyinto yesikolo then la umthwankela silawo silakho ukwenza izinkwa zakhona nasa esimnyama somthwankela lapha siwugcinela ubusika singathi ngumfusho siwugcine ukuthi ungabi zinkulu so la umthwankela uyanceda emzimbeni uyaklina igazi wenza nje umzimba usebenze kule msoqweni right sizokuya ngapha silabogogo omnye ugogo kasondele la ngisebenza labogogo la mina gogo omnye kasondele la lapha sisebenza labogogo mina kakhulu specialize ekuthungeni amasanisi amasanisi yikho lapha engisebenza khona kakhulu ogogo yibo laba abathunga amabhasikiti amabhasikiti ngawani asebenzani amabhasikiti afakela izinto yakuzigcina lokusesitolo yalungisa thengisa zakho alright so wona nxa liyithengisa imalini ibhasikiti $5 enkulu encane ezincane eziyakhyana ezingamafoni ngayithilime ngakho ngamabhasikiti amabhasikiti zinqayi zenziwa ngelala ngengqwamo sithunga ngogogo inqayi lezi labo ngcebethu sithunga ngogogo lezi ingcebethu then amacansi na ngogogo abathunga amacansi la then sesizobuya ngapha sesizobuya la lapha ikudla kwezifuyo la ukudla kwezifuyo sile emhlobo etshiyeneyo sile saniyo othi nxa uyisika iyabile so saniyo le-velvet bean velvet bean i-velvet bean le nasi i-velvet bean nxa suyenza ibhele iba yileyani iyo le-velvet bean sile laphulapho enjenge-beans so nxa suyenza ibhele iphuma isile then sesizobuya silehababa ihababa inceda zonke indawo ezifuyweni ebantwini ihababa-ke ngelokuredusa i-BP isikhathi esiningi livuthwa ebusika ilanga selitshisa inkomo ziyabe sezihambela amanzi so zingalidla ihababa ziyaredusa i-BP abantu labo siyabe sekutshisa bafanele silokhu bathi ihababa le baredusa so sisebenzisa both inkomo ngakho lezi izirobho lemphini yokushayela nabona njani lapha singene esintwini ke la kulapho esiqine khona kakhulu ngoba ungakuhle nxa kungala strobo nxa kungala mphini ilokhu inantanta lezi ngokosiko abadala izinto bethi ngazitshaya kuhle kunje emini libalele bezitshaye kuhle yathi ibhalabhala leziphumela la bathi balibulale basizishiye so kwesintwini lo so yikho siqinisa kakhulu isintu bona konke lapha isintu ngathi asazi ngale sesiba lezitulo nazo ngezesintwini madoda ayelitshela usisi khona ngapho ngezitulo labo ngidla. For those who are watching me for the first time, make sure to subscribe, comment, and like my videos. You guys, you need to watch me, you guys, because I love you so much. We slept in a class, guys. This is a class. Sigo dagamela. This is something you got to do.